Kitabu cha Joshua mrengono wa 18 gonya mtungano wose wa Israeli unzimanyika ko Shilo na makiritimika rohe mara mtunganano kuko yoisi ikikala chini za kwao ila kukikala kuserembari funga za Israeli ambazo ere kazi zangu kupata mtalo bai Joshua akaambira Israeli mndandariza hatarini ndijo mungire muikai hali yoiti ambayo Bwana Mlungu wa karenu wamumpa haya sagulana twahahu kulakaza kila mbare na minda humama mbole makakiro yoisi maindike maelezo zuluze kulengana yose ambayo kila mwenga angehenza gonyama nizirire au manda igaza visiku ifunga yoiti ajuda manda salaka hiza sehemu yao kolu handilo kwa mwaka na nyumba ya Josefu inda salaka hiza sehemu hii kolu handilo kwa vuri ndaindika maelezo ga jo visiku ifunga yoinsi na munirehere mimi haha na mendapiga kura kwa utu wenu haha mbere za Bwana Mlungu wehu walawi kama na mtalo kahiyenu kwani hiyo huduma ya ulombi kwa Bwana ndo mtalo wao na Gadi na Rubeni na nusia mbari ya Manase mapata mtalo wao omwabolero wazo wa Jorodani ambao Musa muhumiki wa Bwana wapa bayo atumario kalama nenda makandike maelezo zuliza yoisi mariho anza charo chao Joshua walagiza kiamba endani mkaikirire yoiti na mwindike maelezo zuluzi gonya munizirire kahere na minda piga kura kwa utu wenu haha Shilo mbere za Bwana bayo atumakiuka machende dengereka yoiti na makindika maelezo gakaiza chuo maelezo gago magandika kuelezera mji kwa mji kaza sehemu fungahe gonya kimzira Joshua uko kambini ko Shilo Kija Joshua akipiga kura kwa utu wao ko Shilo mbere za Bwana na kukwake agashira Israeli yoiti kila mbari sehemu hii kure ikigwerera atu ambara Benjamini kulengana Adamu wao sehemu Maria igerwa wale nikahika ya luko lwa Juda na lwa Josefu muhaka wao kwa vuri wanzi roho Jorodani ukikira na mtaramuko kwa vuri kwa Jeriko ukikira yensi ya mirima kwenda mserero wa zua na ukigomera konyika ya Beti Aveni kula haho akitikanya hata mtaramu kwa luhande kwa mwaka lwa luzi yani Beteli ukitaramuko chenda Taroti ya dari kaiza umurima kwa luhande kwa mwaka lwa Beti Horoni ya chini kiza umhaka wagaluka kwenda kwa mwaka kula kwa mserero wa zua wa umurima ruo upande wa kwa mwaka wa Beti Horoni na ukigomera Kiriati Baali yani Kiriati Jarimu muzambari ya Juda undoro kana upande wa mserero wa zua wa upande wa kwa mwaka wanzira ukanda Kiriati Jarimu kwa mserero wa zua uchenda hata zitora mazi ra nefutoa gonyo ukitaramuka hata kanda ya wamrima lolona unadetera mwana wa Hinomu ambao were ni riko upande wa kwa vuri wadetera Rafa gonyo kendera kutaramuka rodetera Hinomu kwa upande wa kwa mwaka kwa mtaramuka wa Jebusi ukaendera kutaramuka hata Enirojeli gonyo kikata kwa vuri kwende Enishemeshi uchenda hata Geliloti uruona lola na mkole wa Adumimu ukitaramuka hata Iwerabohani mwana wa Rubeni ukaendelea luhande loka vuri lwa mtaramuko na Araba na ukitaramuka hata Moaraba gonya ukaendelea kwa mtaramuko kwa vuri wa Beti Hojila na ukisisira kwa pembe ya kwa vuri ya bahari ya Munyu kwa mwisho wa Jorodani kwa mwaka ndio roka la muhaka kwa mwaka muha Jorodani wale ndio muhaka wa ngombolero wa zua indo mihaka ya mtalo wa mbari ya Benjamini pande zose kulengana Adamu wao vikara mizi ya mbari ya Benjamini kulengana na Adamu wao wale ni Jeriko Beti Ojila Emeki Kezizi Beti Araba Zemaraimu Beteli Aavi Para Ofura Kefariamoni Ofuni Jeba mizi 12 kwa jumula hamungana vitizi shao mizi mingine wale ni Gibeoni Rama Beerothi Misipa Kefira Moza Rekimu Ripili Tarala Zela
Elefu, Jebusi yani Jerusalemu, Gibea na Kiriati, mizi 14 kwa jumula hang'unga na vizizi shao. Ndio mtalo wa mbara Benjamini kulingana na damu wao. Watoto wangu we